Mon sang sang atanga INP Mizo channel subscriber tele clear tu zong zong te inzain chibai kan bu ka cheu zun ni somni le pakhat thole ni ania in lo dam tlan hlom kan be se Myanmar news voin anmani lam sana a tlaidar nga thlenga kan mu thei ang kanan soyanga atop thlengin min lo ngai thlak sak le theu don nia mani zun ni som paruka kaleme watanga chin state lampan terrorist council sipai motor som pasari chuan tidim laman pana zun ni som pasari khan tidim township pa kuinuam kho in ni an hal hemini vek zun ni som pasari tlai khan tidim khopuyan luta ti chuan atuk zun ni som pariat khan tidim atanga kir le in an kir le lam chu konglaka PDF zolen le CDMC in kopinan lo kap ta a hliam tur sipai then khat chu tai ngen khua nu che in motor then khatan tlang khata zel ni an soi CDF te ne na anin machon na sipai pasari an thi ni an soya an kal lampo te dim khopuyan lu ma in CDF te nan lo lambun to ni in media then khat chuan an soi bok ramboin a ngong chu ele bara harsatna ania chin state chimlam paletwa township lampo hi an boi ta hle sipain kong an pinga bu failak lu an khap tla tawangin bu faiman atau ta hle ni meni somni le paruka AA sipai te le terrorist council sipai te anin ka atang khan sipai lamin kong an pinga bu fai lak lu a thei to ri lo paletwa khopuya bu fai lam to lu thin papakhat chuan ti hian a soya tuna hian engti kong ma in bu fai hi alu thei to ri lo ani bermaya dor then khata phei chuan leitur om to lo tun ma bu fai be khat singa vel ni thin po kha tuna chuan sing sari sing riat lai ani to a bu fai chhedeu tun ma sing thum man vel kha tuna chuan singa le sanga te ni to atia bu fai lak lu ani theinan township administration lama deal na an nei tur thua soi bok paletwa khopui le chauto khopui hi kar khat voi khat in kalpo thein an siama tunlai tuiliana wangin longa kal ahar sale tasia an boi zual hleni in dona chu nu hian thilman hi ale tin sang ni in asoi bok in dona wangin rakhain lama township pakwale chin state chim lama paletwa te hi internet ti top sak an nia thune na ponglak nu khan thlani vel chu anan mang le theya CDF te ne na an boi le wangin sipai lamin an ping le a tun thleng hian kum khat chuang chu internet an mang thei ta lo ania online at om hle ni nimin zun ni somni khan paletwa khopui bol khel mual bula refugee ke man siama khosa meiche pahni chuan bom an ra fule khera nu pakhat chu angai tuam viau ni nan soi ani hi paletwa khopuya tanga mel ruk vela om abong ta anti khobul vela chome zungin an veiwa ka an veiwa na lama hetiang hian van doina an tok ta ni kum som thum le palemi wen khe anti zok chu ake ding lam abung mok maya amit mua pot chuak boka a hliamanat ema wangin paletwa damdoi in atangin rakhain khopui chawdo damdoi in lampan puyan tummek ti kha kan riat nun ani akalpui hichit khinan ti kum som nga miero hliama tur na lo deu tunma me ni somni le paruk pokhan abong ta khua le yuwa kho inkara AA sipai te le terrorist council sipai te anin ka pa abong ta kho chevela hian om munan khuar veveya boman lo kam treu anirin omani mani me ni somni le pakua pokhan paletwa township pa ngachia khopa pakhat point bom alora puaka hliama tuar to bok sakain region marlam tamu khopuya asia ro tanti mai kong puidunga zun ni somni nimin khan tamu PDF 10 sipai council siam beer anman anti chena sa a anjinga po lo in mai chak fe chu anom ve nukinarin oma anrin omani hetianga sipai council company siam beer anman saka an hal sak hi ramchu muntam taka mutur om thina nimina tamu PDF tenan man tak chu Myanmar beer le zuchi rang rangania PDF that battalion 10 antiral tafekani
Sakain region Myanmar pin township kong sin khua chu zun ni som ni nimin tuk dar riat vel khan terrorist tenan hala in som paruk akang ral he khua hian ni thum lai mai sipai anom toa an khomi teran vul an tala an ei sak thin nuin in an hal sak le a an hal lo in then khat ti chiat an nei boka in kang thel tura kal khom mi puite po chu sipai te chuan ka pin an ri krapa chutianga wang chuan in kang po tu man an thel ngam talo ani hetia kong sin khua an hala kang thel thelo tura an ti nu hian chulai vela pdf tinen chuan chhun lai vel khan an in kap zui nia soyani a thil hliam chanchin soya omlo kong sin khua atanga chhuwa lam mong yua le yinma pin in kar kong pui dunga tanga chim lam mun pakhata ruang chetan mek to chhar ani boka tu ti pon the thei mai ri lo sipai council lam hi helama hian an in dai devaniang let pan tong tlang daran laina project mun atanga chinruin luidung tluana duty anin chopna sa a mun then khata phei chuan teng te po mu tur om ni in July velami te chuan an soi sipai ten khua an hal le an ri kra pawanga ral tlan hi Myanmar pin township lama hian sang chuang an om meka zun ni som ni le pakhat tukin po khan indona soitur omlo ma se sipai lamin ral thuam lian an ka na satawangin thingtlang kholi velami te chu an tlan le ni nan soibok salin chi lama po zun ni som ni nimin khan sipai nan tha tak ruang ni charani boka gungto khomi mi pa pahni annia zun ni som parukaral tlan an tlan na lama sipain an man tak te ni nan soi kalemio township sipai som ni layan thi zun ni som ni le pakhat tukin daruk le minute som nga le panga chi khan kalemio township huam chung tuma sikul lama tanga kalemio khopui lampanakal sipai zale somthum vel chu chin sign anti maya tanga chimlam deu kali le kan ko in kar kong pui dunga tanga chhuwa lam ngapio to trai an thlen don lai vel takin kale UGF polin bom pariat lai manginan lo beya an chol thuap lain an bom kam sa an ti puak le boka sipai som ni aya tlem lo an thia hliam turan tam hle bok ni in LDF kali ten report an ton thuan soi salin chi township note mu chu pin khua chu voin zun ni som ni le pakhat chomadar som pakhat le chan ve khan terrorist ten khua an hal le a mu chu pin khomi te po an ral tlan le ni wan pong company te na tho na duty sipai ten jingda riat vel khan south phong ka khomi mi pahni manin mu chu pin khua an pan puya chen na in an hal tamai ni in report petu chuan a soi tin sakain region tho wetlet township mengala yi sin khua apo voin chonudar khatvel khan terrorist sipai an luta khua an suwa samna sale hle ni in an soibok sipai te chu uniform halloween civil thuamin mi pali an kalphota chume nuwa pdf anom lo te poniang chu sipai som thum vel le somli vel thuang ne in thenin khua an luta ni khuan hal thu an la soilofa an hal le mayang ti te po hlo omani hi voin chonudar khatle minute som ni khan sakain region minmu township kan phia zajat bula terrorist council sipai motor lambun ania motor pakhat chu an bom fu chiang view maya sipai hliam tuaran omnual ni in mongyu revolution force MNRF ten an soi Makui region pau township lama zun ni som paruk le ni som pasari te khan in dona achuaka sipai pangan thi ni in pau township pdf 6th battalion ten nimin khan an soi zun ni som paruk khan tongmin kholam panakal terrorist tele SLNL pdf anti mai pau township pdf 6th battalion te anin kapa zun ni som pasari khan terrorist lam chuan tongmin khomi mi pahni manin in phen nan le kongko mu tuatan an hruai ta zela khochunga ral thuam lian an ka bok chung ho tongmin khua atanga titngi nong kholam pana an kal lain khochungan lu ma hretin
PDF lam chuan an lo beita ani ral thuam lian an mang ve ve a sipai lam chu helicopter manga pui an ni nuwa PDF lam an tol kirta ni in an soi chung sipai te chuan tit ngi nong khuwa atanga chim thlang lam an norna a civil mi palian man le nia soi ani boka in phen nana an man nuwa an zinga pakhat kumsom nga le pani mi utin mong sing chu an kap hlumta ni in an soya ti chuan kal zelin ato khuwa an thlenga in riat an hal le bok Mandalay region chau se township Myanmar general tan suya in ngak tu te chu zon ni som pakotuk daruk le minute somli le panga khan tual cher bomin an voma thi po an om mai theini in chau se district defense force tenan soya an ma taka apuaka pahni chon thinge nge yang anti zon ni som ni nizandar sari vel khan Mandalay khopui PG Takun Township Fire Department Office pakhat chu Kings Cobra Guerrilla Force Mandalay le Mother Son Mandalay Force le MRRF ten tual cher bominan beya piusotri member pakhat thi ni inan soi nimen chonulam khan PG Takun Township tho industrial zone lama police camp on lo vom to a mase an bomatlola police ten an lo charvel ta mai ani Then road 134 le 135 road 58 lama police training na le 133 57 le 58 lama sipai le traffic police ten mi pui suman lak sak thin na lama po nimen zone ni somni khan DRM Rangers Mandalay Polin boman chelek boka sipai pakhat le traffic police pakhat an thi nge yan rin thuan soi Renguna tanga Mandalay ho sipai pakhat miuthui anti chu awan duai aniang zun ni somni le pakhat tukindar sari le chan vevel khan Mandalay khopuya generation Z power GZP Mandalay anti polten voinga ankapa anka na huna aboral nga lani nizandar sari vel khan tanin tari region tayat chong township kanet tiri khwa a sipai council in veng lalatana an ruat kum somnga mi po tu tenemo an kap hlumta nia soini pok Rangoon region le Irrawaddy region in Rinalam Pandain security check gate anti maya zun ni som pasari chonudar ni le chan vevel khan sipai council lam veve an loin ka pa Mobi Township Air Force security number sangkhat le pakua na athok Captain Nyanlin Su le athachang dol tu so 9 Zolin U le sipai dang Sumu ong le Josu anti te chu Ngyong dung air defense lamathok anthian sipai tunwin nai na nupui nei na mang turin an kala an hong lam chu pan dain ge te duty police ten an lo kap tamaya anin hai te poni veng chu anin kap ton ta police lam pakhat le sipai lama Josu anti mi pahni an thiani police te hian PDF nianga yan an kap tamai ni nan soya sipai Josu chu motora tanga achuk don lai takin an kap fuwa aboral ngal Captain thachang dol tu Zolin Uwan hliamatuara damdoi ina kalpui ani inne na kaltura hruai tu Captain Nyanlin Suero lokapa anda ta nia soyani a pandain ge ta thok police lalle midang pakhat po man anni bok hetianga mani lam le lam in ka hi athleng le zeu thina tuntuma mi po hi sipai council chuan khoi ma soilo turin pandain gate bulami te chu kau khomin thu an lo hrila an mani point PDF te ne na in ka pa boral ta angin an soi reng boka ma se thu hi an zep thei tak tak lo ani na tak alo thang chuak le ta thowani lelama chuan Myanmar police te hian sipai te hi anin ti lal thei ema wangin an ngei lo hle reng renga tuntuma mi po hi an thresual tak tak nge an kap lui ti hi in nial thei tak tur chuni Kachin state Phakan township mipa pathum ka hlum ruang charania tute kuthak nge ti fin fia thei ani talova then khachuan sipai lamtang dala nemo anni mai thei antia hetiang hi sipai thu nei na pong lak nu hian Phakan lama po hian a thleng jing ta fiu mai ani sipai council lam chuan PDF mi parukan that ni nan soi nimin zun ni som ni khan he thu hian soya
chong u pdf te an ni thu an thalak nen lam an tar langa sipai lamin an soidan chuan chu ngan tha tak mi paruk te zinga pakhat chu an ho tu pa ni an tia ma se heng mi te hi khoilai vela anin dolaya tha nge tiero an soitel lo lelama chuan chong u pdf te po chuan nimin khan terrorist council sipai ten ngiong pin te khuwa an hal ni nan lo soi ve boka anin machon thu an soi lo na a anin kap nge ni na ngai theya pdf laman thi thuemo man an ni thuemo engma tar la nan nei lo chuai chuan zun ni som paruk ni khan chong u pdf ten terrorist te ne na anin ka na a terrorist council sipai paruk an thi thu an soi ve thunga chutianga an chana chiata wangin terrorist te chuan inan hal le ta ni inan soi boka nimina sipai lamin pdf an man nian soi hi oi tur nge oi lo tur ti a chiang hlei thei lok lova ma se sipai lam thu soi hi adik ani rin voin chonu lama media kan mu dan chuan Mandalay region Sinku township lama raldo tura fe chuak pdf te chu an malak dan tur aput rutatlat maya mi parukin nun na an chan pha ta ni in voin khan an soyani Peacock King Gorilla Army Paul tele an tho pui pdf te chuan Sinku township pa ngoi zone khwa dalan thian phai turin zun ni som panga khan an chuaka heng ho malak dan tur hi sipai lam chuan an lo hresa ve ta tlat maya an lo chang ve ta thunga chutianga beisei lo taka thila om tak thuta wangin indona chuan Peacock King Gorilla Army ya an ho tu wa chi le akut nuaya mi pakhat chuan an tho pui pdf pol danga tangin mi pali in nun na an chan ta ni chu ba ka chu ngan tha tak te smartphone mangin sipai lam chuan pdf dang te om na an zong ta zel ni in tapek chin township revolutionary force ten an soibok mataya township pa ka yupum khwa terrorist council sipai zanga chuang an luta pdf an ka hlum tak te smartphone mangin an thian dang te an omle omlo an zong ta zela khochunga lutin an chena sa hle ni in tapek chin township revolutionary force chuan an soyani mei thalama po khan Sinku le mataya township pa pdf kem pakhat chu terrorist ten an lo lu chil thut to boka chumitum chuan Eagles pdf an ho tu captain 02 a aboral to ani karen ni mi tele kol ho te chuan British ho te po telin sangkhat zaret le somsari le pangakum zun ni somni le pakhat voin ni anga khan karen ni mi ten inrem na thuthlung lo ziakin karen ni state chu state zale na ni thule tu man dolo turin inrem na an lo ni to a chu ni chu voin thlengin karen ni namte chuan an national day ya an manglen ta ni karen ni national day voi zale somli le pasari na pualin voin khan an mi pui sipai karen ni national defense force chuan thu chua siamin karen ni hi Myanmar ma federal state diktak ni tura malak an tum mek thule Myanmar ma minority namdang te ang bukin ramchung nam tin ten intluk tlan na dik an nei theina na an bei zel tur thuan soi NUG point heni pol hian lekha thonin an karen ni nam ten an theina zong zonga terrorist council an beyawanga chuan omanti thute Myanmar democracy alo ni khan karen ni ten an zalen na an hlo zok thule tuna po sipai council an dawanga mani in le lo tlan sana retheina tin reng tuara hunan mangmek chu anlai na thule an torpui thu NUG lam chuan an soibok tin federal state alo pian theinan le he spring revolution kal zel hi a hlotin ngei theinan karen ni mi tenen kan thok dun zelang ti in NUG lam chuan an soibok ani news masalama kan soi to thinang khan karen ni hi state te takte e tilovin an tang rual hlea an state mi ring om zong zong zat fevel noi ni chuang fe chu tuna hian an ral tlan me kani tunlai hian sipai council lampo hi natna wanga thiemo engwang po ni se chiatan to hian an sipai ni na reng le an thi chan te soilovin sipai an ni na takngel po achang chuan soilang lova in vuiliam mai an ching hle ni in sipai lam chanchin hretu ten an soya hei hi engwang nge moni don ni
an zaka anin thiam lo nge mi pui zinga sipai lama tang an lo in phum teu an rin awangin phim khur thuwa hetiang hian an ti mai thin nge ti chu a hriat thei lova Entianan Irrawaddy region Chungpyo township police pakhat zomin mong an ti chu nimin pia khan vui liam ani a ming le areng eng ma tar la na omlo aru karala thil ti an ema wangin mi pui pon mang anga athi chanan soina po natna chi rang rangin atlak buak wang ninan soimaya mania thil kheng kan soitak pandain ge ta in ka na nen khan in zom na an ne yangem ti te mi pui ril ruwa rin hlel na a om phani ama hidam doi ina ni thume mo velo oma athi thuan soile thuta ring hlel du te tan chuan sipai council hian enge mo thil ti ru kan ne yaniang hanti mai po a olvio nge yang hetiang deuh hian mana mandalay chopatong township pdf te nena anin ka tuma thita ong miu tu po kha meini somni le pasari tlai khan vuina an neya sipai ani na lam tilang thei tur eng manda lova civil mi pa ngai in vuidan angin an vui le mai ani hetianga anti chan ni thei o mangai thil pakhat a oma sipai le police lam chan chin thre chiang tu te nan soidan chuan in do na wanga ni emo ma ni lam le lam anin ka pal wange mo thi sipai le police te chu newspaper a zual ko le khan ziak tur ani lova social media lama po chiatan to thu an soi tur ani lo ti thu pe kan lo dong ni nan soi Malaysian Foreign Minister Saifuddin Abdullah le UN Human Rights Special Envoy to Myanmar Tom Andrew tepo nimin jun ni som ni khananin muwa Myanmaram din mun soidunin an mu dan te anin thrila boina chin Fela ni theinan thodun zel an tum ti social media lama an soya engtiang malak ngen tum zel don ni Pope Francis thuko chang ang mai khan Myanmar hian tran pui tu tak tak amamo tahle ani hi nimin khan ram chung mun ranga terrorist council sipai somli an thi ni in khetet media chuan report ranga tanga data an chin chia dana soya NUG lam chuan nimin khan terrorist council sipai somnga le pani thi angin le medang som le pasar in hliam tur angin a soi ve thung report kan khon thei chin ania thi he ai hian an tam mai thei an tipok ole khati zongkha voin an mani lamsana a taidar nga thlenga Myanmar chanchin laksar zual kan la khom thei te chuni a thlitu ngai khatu zong ten atop thlenga min lo ngai thak sakawangin in chunga kan lo me